ole tuinung lui channel min lo hlut saka min lo clear sak thin tu tele kan subscriber zong te ama sa in von lo chi bai kan han book vek a cheu ole tun tuma chuan Dr. Sa thu soi bok kan ngai thlale anga he video a hian Dr. Sa an Myanmar mi pui sarkar thar United States of Myanmar kalphung tu ra soi fiana kan ngai thladona he thu hi Free Myanmar Task Force USA 10 Dr. Sa an komna atanga la kani atop thlenga mi lo ngai thlak sak turin kan han som ngal chewani tuna rammi puiten an thlantlin parliament member te for the people by the people of Myanmar te hian rammi puin an pek thunei na nen democracy federal charter kan ti chuak to a kan puangzar to boka heta hian bung ni in kan thena bung khat na chu federal republic din chungchang ani a bung ni na chu national government din chungchang ani thung heng bung ni a hian road map kal phung tur kan duanga federal republic din chungchang a hian road map pali kan nei road map pakhat na chu eradication of military dictatorship kan tia hun rei tak min of bet tu sipai ro rel na hi azunga tanga kar phon vek kan tumani pani na chuan complete and total nullification of 2008 constitution ti ania sangni period kuma sipai lalten anma ani ham that na tura an siam sangni period constitution chu azung zong thlenga kar phon vek hi road map pani na ni kar phon vek kan ti hian engkim mai po any symbol thlanga ti chiat vek kan tum ani road map pathum na chu federal republic din chungchang ani he hi apoimo em ani achan chu he hi panglong conference a general ongsa na hova tlang mi nam sang te lungrol taka an lo sign to federal government din kha ania tin road map pali na chu emergent of the people government kan tia mi pui sarkar alo din ngei theina tura malak na ani hetiang hian federal republic chungchang a road map pali kan nei ani tuna number pani na lam han soile don ta ila helam hi chu interim constitutional arrangement kan tia national unity government alo pian theina turin constitution lo duang tu tur kan din ani chuta chuan Myanmar unity government in ati turkal phung engkim aduang don ani ta hian road map paruk kan nei ve thunga chungte chu pakhatna road map number 1 a chuan to boost cooperation of stakeholder kantia stakeholders zong tenen lungrol taka tho ho na ti nani stakeholders kanti hian tlangmi nam sipai ho ramchunga society organization sang te ramchunga party sang te le mi puin an thlantlin parliament member te ramchunga organization sang te na in lungrol taka tho ho ti na ani roadmap pani na chuan parliament constitution kan nei the na tura in lungrual na kan tia federal government tan constitution ngang het kan nei the na tura in ron khom na mi pui zong te du thu sam nge constitution kan nei the nan consensus lak ani don ani roadmap pathum na chuan constitution conversion kan tia roadmap pali na chu power sharing and resource sharing kan tilia roadmap pangana chu he sarkar thara hi chuan judiciary branch le lawmaker branch te le parliamentary branch le executive branch te hi asang hlakin anding turani ti ani he thil hi apoimo berani roadmap paruk na chu national unity government in ati tur soina niya tuna kan soi parliament constitution kan nei tak ma chu national unity government hian na lo thok ri don ani he CRPH lamatrangin sarkar thar kan ran dan tur atoi thei ang berakan soi masak du chuani pani na chuan hetianga movement hi panlong conference atang to atlang mi nam frang tenena general ongsa na ho an lo duan to dai khani ka soidu amaro chu khatia panlong conference lungrol taka an rel sarkar thar kal phung tu an duan kha an man tak main sipai ru pumi kalu so le tanrol puite chuan general ongsa na kha an itsi ka wangin an thatta chutia general ongsan an thata ka chuan panlong conference to thluk na chu silai mangin min ruk sakta kan federal democracy chu ral thuam mangin min ruk sakta ani chuan anu loka uni wina chuan ral thuam men thunei na chu pong lak chhota ral thuam mang bokin kan federal government chuan suam tok chhota zel ani general ni win nuwa uthan shu te tin sang zawa samret paret kuma 88 movement alo chuaka zoi in u som mong ate tuna chuan u min ong hlai alo ni le ta ni
chu wangin Burma history kan en chuan federal democracy hi sang khat zakwa samli pasari kuma tang dai to khan kan lo nei ta nei kan lo tum to sarkar ani tuna chuan kumzabi somni phat lai kan lo thleng ta kumzabi som pakwa lai kan lo hlotlin thei lo movement kha tun kumzabi somni phatha chuan kan hlotling nge turani tuna hian keima mimmalin kati tur ka rol chu Burmaram mi pui zong le kan thlantlin parliament member zong te ayo in international community siam ani angin abikin UN wa an how tu tenen voitam takkan soi how to European Union how tu tenen po voitam takkan soi how to asin ram som how tu tenen po kan soi how to British sarkar how tu tenen po voitam takkan soi how to US sarkar how tu tenen po voitam takkan soi how to boka khovela organization lian tak thuti tluk na siam thin ho tu tenen po kan soi ho vek to ani ta hian kan vai kan hriat vek tur chu he thunei na min pong lak sak tu sipai sarkar hi adin chung chuan Burmaram tan engma be sei tur omlo panina he sipai general ho hi an om chung chuan democracy chu be sei lo mai turani pathumna chuan an ni ho hi an om chung chuan Burma hian dikna le zalen na hi chu om ngai lawang an ni ho hi federal democracy mel ma te an ni democracy mel malian ber ten ni heng sipai general ho hi kan zalen na le dikna tan kan mel malian ber ten ni Burmaram mi pui zong te mel ma ni kan soi ho to na tanga lo lang chiang em mai chu tuna Burmaram pum puya party ham sang te nam sipai sang te le mi pui te CDM te hi tun tum ang tluka kan lungrol hi lo ngai lo khovel po hian mak ati jok hialani hetiang khopa in lungrol na hi mak an tilutuka Oslo University om professor Baruk te chuan Burmaram CDM ho hi khovela choi mo na sang ber Nobel Peace Prize pek ngei turani tin ron na chak takin an kalpui mek ani heng zong kan thlir hian khovel mit hi kan CDM kalpui dan le democracy kan dua kan kalpui mek dan a hian a fu thup mai ani reilo te a national unity government hian thattakin na thok to nga he national unity government hian sipai sarkar chu athlak makanga azung azar chenin azu alowang abul red atangina khoro vek donani ti chuan khovel ram sang sarkar sang hena kan national unity government chu min pom turin kan ngen dona ti chuan a top thlengin he sipai general ho hi kan be don ani suwangin he federal democracy din tura kan jin konga hian Burmaram chung om mi pui zong tele tin rampona foreign hun sang Burma mi zong te kan tha le zung kan tho angaya kan vai kan tran rol angai donani sipai kal phung po hi kan siam thada kan thlak angai donani he kan rama sipai kal phungi kan siam thada kan thlak ma lo chuan andu huna thunei na an pong lak thei zel dona wangin sipai kal phung hi siam thada thlak mak angai ani chu wangin sipai kal phung hi chatuana ta na kan thlak mak angai ani chumi thlak tu tur chu federal army ani federal army hi thil thar anga achangin mitinin an ngai vena ma se ka soidu chu hei hi thil thar ani lo federal army hi panlong conference an lo din dai to khani ti ka soidu general ongsana hovin panlong khwa atlang mi namtin tenen lungrual taga an sign ni khan federal army po din turin an lo ziak felvek to ani tuna hian heng sipai lal ho hian federal army alo din pal an lau lutuka tatmadaw tin sipayan dina heng te hian voi tam tak thunei na min pong lak sak to ni heng tatmadaw te wang hian national ethnic ho tlang mi nam sang kachin karen kaya shan mon zakhai ho tele chin te hian na sat taka soi sak le tha te kan toka kan mei chia te an pong suala puak phur turin ral rama te min chorluya ransa ang main min soi sa kan khwate an hal thula min ti du da em ani he thil hi khovel po in a hriani tuna hian NLD hi azunga tanga phoi chho vek min tumani kan nu su chi an mana kan president te an mana mi tam tak an thata an man bokani hetiang hian kum tam tak Myanmar mi puite an du huna min tha thei nan an du huna thunei na an lak thei nan democracy an ti bo thei nan federal government an ti chiat thei nan military institution an din ani he military institution atan hian Burmaram mi puite sumle rolu zong an ruwa chung te chuan ral thuam an len ni kan ram chunga thil lu mi puite ta khon war tuite le guest te lunglu le rangkachak te an zuara chung chuan ral thuam an lei tewa chung an ral thuam te chuan tuna mi puite min kapa min thata tuna hian mi zanga somnga chuang min that to ani chu wangin keima ngei po hi UN
na lekha ziakin R2P ngen na ka siama voi thum ngot mai an soi ho to ma se China le Russia te wangin atakin kan la hlotling lo ma se hei chau hi kong om chunani lo ti kan hriat ka du R2P rengota hian kanin nghat tur ani lo R2P hi chu thil tam tak zinga pakhat ang chau ani R2P chu kan deal zui zel thowanga an be sei zel thowanga alo rem talo ani point keimani le keimani R2P kanin ti angai don ani kovel UNO in ani R2P pakhat chau kan hria ma se keimani le keimanin kan siam thai R2P po hi omani ti kan hriat atha kovel UNO a hian ramsom paruk anin tel khoma eng chungchang po ni se chung ramsom paruk zinga chuan ramkwa te chuan an vote chuan UN General Assembly a khan an vote khangai to thei ani UN General Assembly chu kan pass tir thei ani tin chumi baka sarkar angamin pom tu min support tu ram hnen akan kalang R2P ang thova mani le mani in veng him zo lo ten an mani veng him turangen na chuan siam thei chu min support turam ten an du chuan min veng him turin an local the ni tin pakhat kan soifia du le chu Federal Army chungchang hi ani Federal Army kan ti hian keini chuan tuna kan nei ral thom keng nam sipai ho hi an ni ngalani chu wangin Federal Army chungchang a hian hetia zan ni khatmaya an hlotling ngal rup turani theilo na la hi mupuite po in lo hriat tha in ka hria tuna hian sipai lal then khattele alumum tam tak hian an ho tu te ti dan hi tha tilo an tam to em ani hi ho zong te po Federal Army hi tha tak ngial nget taka kan din chuan an ron tel du vek don ania thlo thatak le an pension huna po intun nun na tur khopa lo pek dan tengai to in thatakin kan duang don ani hetiang ti thei tur hian tuna hian National Unity Government hi kan din ani National Unity Government noya hian ram rang te point milo tan pui thei dan tura duan ani ang he hi thataka duan ani ma chu mi pui te po ka ngen du chewa khongai takin mani mu thei ral thuam le man ruanen sipai ho hi lo be ri lo ram turin ka ngen chewani chuti lo chuan heng sipai ho hi mi hring ril ru po puto lo an ni awangin khatia kan bei let ve kha rem chang a lain a hu hovin a zatel a sang telin mi tha nan rem chang an mang palang ti ka hlawani mi pakhat thi rengot po analu tuk to atok to tu ma thi to lo ram ila ka du ani thalai pakhat lek po an thi hian kan tan chuan chan na rap thlak takani chu wangin fel takadi nani ma chu lo do ram turin ka ngen chewani tuna hian email noi khatle singli chuang vel kadong to a chung ka email chu England Rama ka organization Health and Hope te chuan International Bar Association te ICCLO farm te le adang organization pali te hian chung ka email chu an chiar veka nizan khan heng group pali te nen hian meeting kan neya heng ka email lo lut noi khat singli chuang chu kan soya tuna hian Google ho tan puina zara khang sipai ten kan mi te an ka lai le an tha lai thalak zong ka engtik lai an ka nge engtiang takin ngen soi sakti te khoilai huna chia nge eng longitude a nge eng latitude a nge ti thlengin an chui thei vek ani chung zong evidence kan nei te chu England Ramalo farm ten en chang rolin nak tuk le maya hian UNO extrajudicial antia meeting om dona chuta chuan kan thelu don ani ka sai du tak chu email noi khat le singli zinga chuan video sing ni vela oma chung video walan da chuan sipai te chuan kan mi puite khatian ka khan camera an kenga chuan an ka nuwa an mani ken chemte sairo kher te chu an ka thi to ruang chunga chuan an da chopa chemte le sairo kher te min be awangin kan kap ani tia an mo pu tum na zong te po kan thei vek ani chu wangin ram mi puite po kan film khurangai em ani sipai ho hian an call fin phakarna an chua hengawi kan tha na chan chu ral thuam manga min be masak wangani tia thiam chan an tum ani chu wangin tuna hian ramdanga kan thopui te nen safe zone buat sai kan tum meka chuta chuan anuna tana hlo omte da anale an omna tur big siam kan tum ani Federal Army hi tun nai vo in mai lo piang ani lova he panlong agreement atanga lo din an tum to ani tun he Federal Army a hian tu tange tel dona ingtinge ma kan la gang ti zong hi chu security lam thilawangin lapuan vek lo tha kan ti ani milo hre thiam don nya ma se kan hriat tu chu kan vain kan telangai ti hi chu chiang sa ani kan vain kan ti khan tunaral thuam keng nam sipai te an ni photanga adang chu a huna lo thlen huna chau puan chi te ni awangin milo hre thiam don nya
Top beratan ka han soidu chu hei Free Myanmar Task Force USA atanga ka soidu zong soi theina hun min pe ka wangin le platform in siam saka wangin Free Myanmar Task Force chunga kan lom thu kan soidu ani sangkha zakwa somriat pariat kuma kan movement na kan la zo fello na chun zom na sang zakwa somkwa pasari kuma kan zo tak lo na sang ni pasari kuma kan zo tak lo na chun zomin federal democracy kan nei nge theinan voina ommi puite kowa lo tlata he hi kan lam chia lovang CRPH lamatrangin thei top chua kan ti tu ram rang dor kola kan ti angin ram chunga ral thuam keng namsipai tin te po in thei top an chua tin ram chunga ommi puita po in an thei top in thi po hlaw lo kong an zo angin ram pon om barma mi zong te po kangen du cheu chu in pum khatin I tangtlang thewang u ithiam angin ifin na te isum le pai te po kan mamo don chawa thei top in federal democracy kan nei ma lo zalen na fam kim kan nei ma lo digna tundin ani ma lo chu kan chol thiang lo kan bei zelang tu mai be dong lawang u ne na chu kan chang nge yang ole khati zong kha doctor sa thu soi kan lo ti chu thei chu lo ne le ta parmaram tan pang lovin chong trai sak mol u ti kan in som na ani e kan video hi lo share ula lo comment ula lo like ula la subscribe lo te no mani chon khong lai takin mi lo subscribe sak don nia ti hi kan ngen chewani lo me